Sushant Singh Rajput boralna atangin tharuk chuang anita a Sushant Singh Rajput boralna chungchanga thildik lo om nge ya alan awang le mani intilum ani anrin thelo awangin Sushant Singh Rajput pa KK Singh chuan Sushant Singh Rajput bialnu Ria Chakraborty laka FIR Rajiv Nagar Police Station Patna Bihara July ni somni panga sangni somni khan athelut ani kha Agency Shang CBI NCB le ED lamten theitop chua an hu chuina an kalpui hnu po in thutluk na mumal tak an nei hlei theilawa Central Forensic Team reporta mani intilum anga CBI ya report an thelu hnu kha chuan thuthar engma sha tura omle tari lo ani heti la hian Sushant Singh Rajput funds te chuan CBI lamten AIMS Forensic Team te thuthlen Sushant Singh Rajput boralna a midang hnu ma omlo anga an soile mani intilum ani e tia an puan hnu khan Sushant Singh Rajput ngaina tu tele ama chantu tam tak te chuan pom harasa an tia an pom theimeu lo ani Actor Sushant Singh Rajput ngaina tu le ngai sang tu te chuan CBI te nu chuina konga andu khoplo na social media lama na satakin an natlang au pui renga engtiang takin nge agency te hian nu chuina an kalpui ti chu mitam tak hriat chak ani agency sang ten an nu chuina chungchanga press briefing takngial po an nei thelo chu pui an ti thu Sushant Singh Rajput chantu tam tak te chuan an ngai dan an tar lang tel bok heti mek lain Maharashtra State Home Minister Anil Deshmukh po in CBI te chu Sushant Singh Rajput boralna chungchanga nu chuina kal zela hetiang tak maya CBI ten thutop an siam har talutuk chu zona alo zo to nge ani kan video masalama kan tarlan photo chin angkhan Sushant Singh Rajput boralna chungchanga hian abial nu Ria Chakraborty chu amo phurtu bera ngai na lian taka oma kil sang atanga an chuina atangin rui hlo kai hnoya thlakhat don baikula jela khung ani nge ani kha tuna hian Ria Chakraborty hi bela chhuatir mek ani Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde po in CBI te chu an hu chuina kal zel chungchang tar langa pho chuak ve turin adu thu statement ati chuak ve boka Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde chuan Maharashtra State Home Minister thusoi chu a thlop thu le tun thlenga thu top an na siam theilo chu mak ati thu asoi ve bok ani ukil Satish Manisinde chuan soichhun jom zelin Sushant Singh Rajput boralna chungchang thubuai Mumbai Police ten thlani don lai an chui to a in hnialna nasatak a chhuwa pha a engma mu chhuwa an nei thelawa tuna CBI ten nu chuina an kalpui le meka tharuk aliam hnu po in engma thutluk na siam tur an la nei lo chu mak ati thu asoi chuak bok ani Ria Chakraborty le achung te chu dota pu anni a CBI NCB ED le Patna Police ten an umrona chungte awang chuan dota an puna awangin Ria Chakraborty kha an mana jela anda ani ti in Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde hian asoi bok jail atan atanga thlakhat dona bela chhuatir ani a Sushant Singh Rajput unaw nu te chunga damdoi le khalim manga Sushant Singh Rajput ta na damdoi an lak sak thin chungchanga Ria Chakraborty in thubuai Mumbai Police te na atheluta khang an thilti diklo tak awang te khan Sushant Singh Rajput kha aboral zok te po ani thei ani ti in Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde chuan thuthar lakhom tu te ma a asoi ani kantar lan tak ang khan Sushant Singh Rajput boral atanga thlanga aliam hnuwa po CBI te hian thutluk na engma an la nei theilawa ama Sushant Singh Rajput ngaina tu te le ama chan tu te chuan mani in that ani an ring theilawa midang ko tuar ngeya boral ani rinalian tak an la nei ani Maharashtra State Home Minister Anil Deshmukh po in athu soina soilangin CBI te chu aranglama thutluk na siamwat tur adu thu asoi ani Actor Sushant Singh Rajput boralna a kil sanga nu chui tu ten an chuina atangin
Bollywood chunga thil dik lo tam tak Highland chaumek zel ani a nepotism hleinei na le jacksman kholo na chuan Bollywood chung kwa a nasatakin bu a khwarti alang chhozela abikin rui hlo kai hnoya NCB ten Bollywood milar tam takte ming an soi lang chhozela chungzinga chuan Deepika Padukone te Sara Ali Khan te Arjun Rampal te Rakulpreet Singh le Shraddha Kapoor te mingpo alang ani kha kantarlanta kangkhan Sushant Singh Rajput boral atangin tharuk liam to a chuti chung chuan thu nei tu lamten thutluk na engma anla nei theilawa Sushant Singh Rajput funds le Sushant Singh Rajput chung te chu SSR tan hian anla beidong du mai lawa social media kal tangin SSR u naw nu Suita Singh Kirti le a funds te chuan SSR tan theitop anla chwa ve zela abikin Sushant Singh Rajput u naw nu Suita Singh Kirti hian boral ta a u naw pa SSR tan social media lama o ala chwa ve renga Suita Singh hian social media lama love for SSR ti in campaign akal puile mek ani Sushant Singh Rajput u naw nu Suita Singh in Sushant Singh Rajput atana campaign achan le chu lom tu tam tak an oma he a campaign na a hian Twitter lama Sushant Singh Rajput chanchin le athil lo ti to chinte ba ka athil ti chatte atar chwa sak china Sushant Singh Rajput fans ten an lomin he campaign na po hi a hlotling chhoviau don ni in alang